Clear tu te in zavain chibai le vekule puin hi September ni somni pali kumsan hi somni panga ni lai ni ya ton tuma hian mi thiang hlim lor thleng dik ta lo chungchang hi kan bi chiang vele thung do nanga tun nai deu September ni somni pani le ni somni pathum khan mi thiang hlim lor thleng tur angin South African Pastor Joshua Lakela chuan soya hei hi podcast an nei na a soi chuaka hewang hian khovel pum ngai ven a hloa amero chu tuna a thlendik tak silowa chuan mitam takin an soi sel ngal bok ani YouTube lama phei chuan video tam tak athil thleng chungchang soi sel na hi atam khop maya tuna ngi po hian athil thleng chungchang wanga ngai dam dil na hi mundam taka hmu tur awm boka South African pastor pakhat a king salamike chuan ngai dam dil na video aron ti chuaka hei hi tuna hian a viral mek bok ani ole kan sei thui mai video clip toi te hi kan en ma support anga ti chuan kan sei chun zom le don nia. Yes, greetings and good morning, beloved. Yes, once again, my name is King Salem Igwe, and I'm here with all humility to apologize to everyone who have had me promote Brother Joshua's 23rd, 24th date of September rapture. Kanin takang khan video clip kha azavaya ilan thei anilova achanchu seideo owangin chuwangin Pastor Aking Salamike thu soichen khatte kha tuna hian kantar lang don ani Aking Salamike chuan social na sang dong turin karon in lana Brother Joshua ni somni pathum le ni somni palia mi thiang hlim lor thleng tur anga soi min promote pui tu te zong chunga ngai dam kadila ama kalau sei to ang khan ani takhi keima chuan kadong lova ke chuan i chuan ama silanga inchal pa kha karing mai chau ane hagaya bung ni chang som pariat be chana mi thiang hlim lor thleng tur anga ka soi wang khan be na nasata ka to ka hatianga ka soi kha kadik loti kain pom ha Bible chang khan mi thiang hlim lor chungchang a soi loti ka ria nima sela keima chuan ani kha ai mil chia ka ria ta wangin tiang khan ka soi ta ni ngai dam ka dilangin in chir na lam hoin thu ka soi thina in chir mitam tak te hena ka soi du chu pathian nen lo leng dun ro u tun china chuan ani angjong hian ka soi le to ngai lowang engti khuna po local theyangin kangai to anga hei hi isu local le na ring tu te ta na thuron ka pek du chu ani hei nge hi Bible in asoi ring ber chuni in ka ria thupuanin chinchiana sang ko zone ane yangin nimasela thupom kanei ve chun chu chungril lam kan enangai ni ti hi achan chu pathian lalram hi keimani thawa awmawangin chuwangin ngai dam kadilani kalau soi to zonga kain chira hethil chungchang tonjina chuan mi thiang hlim lor thleng tur ani angjong hian ka soi le to ngai lowang nimasela Isu Krista local le na tur chungchang ero soi chun zom zel katum thung keima a din le angai to don tak awangin ka hlut na te ka ria chen theinan pathian khongai na kain tuk lu angai don ani ni engmoza chung tong train hun ka manga ka sil lok na wang hian ngai dam ka dil tak zet ani he sil lok na wang hian ngai dam ka dil tak zet ani isua alokal lo awanga ngai dam dil kanilova alokal huntur ani soiwar tu zinga mi kani awangin ngai dam ka dil ani Isu Krista hi alokal iringem tihin zo na min zo taula oringe tihin ka changang naktu ka emo nakuma alokal angem tihin min zo le taula hei hi chu ka chang thei to lo cheu ani tuna hian alokal me kang ti ero karing naktu ka alokal lo ni chuan mitam tak ani angjonga ring tu te ril ro om dan tur chu ka ria thiam pui
chu wangin ka soi du chu pathian hi ton hriat thatak neya hriat apoimo pastor ten pathian thu kan soi atang ringot ni lovin kan soi hian athua kan kir le a tharau thianghlim chuan a zirti rang che chu wangin kati pal Isu Krista ring tu zong zong te khongain ma son zel ro u ama chu zong na sa zol le ro u ama ring hel tu zong zong te rin hel na kha chuan lam ama rin lo nan mang suang che u tuna hian a local mek adu hunang takha a lo thleng don ni kan hlut na te sha turin kalo me he message hi a chien viau ka ring pathian thu kalo soi to kha rin hel na ka nei chuang lo ni ma sela ka rin dan ero rin dan tik lo ni ti ka pom thung bible a soi a hun le ni chung chang hi tu manan she lo thu soya a thleng dik ta he bible chang soi hi a thleng dik ta zok hi kalom tak zet ani pathian mi thlan te chu hnol ani don lo ni ma sela engtinemo an hne na eng chu a thleng ve ang chu wangin hei hi adik lo ani si chuan hei hian keile mi tam tak min bum ani chu wangin khati pal tak meu ani nimin khan fellowship na katel man lova katlaya achan chu tongtrai na hun ka man wang ani chu wangin ka hriat tak chu pathian mi kalkhom te laka hian ka in hnuk niam to ang hun rei tak chung ka lo ti to lo chu engwange kan ti chuan keima hi chialoa ka kir thak le anga yani pathian in ma som vek chero se kin South African pastor a king salamike chuan soi ani kan sei ta kan khan hi ngai dam dil na hania ani po hian pastor Joshua shilok na kha alo ring hen ve bur boka chuwangin thei top chuin mi thiang hlim lor thleng turang zong hian malak na chak takin an kalpuya ama baka hian mi tam tak an ma ni support tu nei boka ichuan he hun thleng turatan hian imbo sai na te po an kalpuina sa view ni ome video masalama kan tarlan tong khan mi then khat phei chuan an nei thil thatak tak te chu an shala achan chu mamo to lo turanga ani ngai wangani ni masela soita kan khan mi thiang lim lor hi a thlen tak si lo wangin mi tam tak chuanin an thil nei tam tak te an chan pha don ta ni na lang tuna hian zon lian tak mai pakhat om ta chu pastor Joshua hi hoi hmuna nge om tak ti chungchang hi ania reporter bertanga kan she dan chuan pastor Joshua hi Johannesburg South Africa tuna hian au mek ni na langa mi thiang hlim lor thleng turanga soi lor zinga hian atel lo ni in alang amana soidan chuan siding pastor angin tuna hian athok to lo nin asoya ni masela zol nei angin online platform sang kaltlangin zirtirna apechinin ansoya podcast baka interview te po ane chin bok ane tuna hian kaushan rongbol tu le ho tu ain zol nei anga tianga pathian thu soina hian mitam tak ngai ven a hlo zok niin alang ahun tam tak zok chu mi thiang him lo thleng tur boipui reng hian hunak mang ni hin an reporta ring tu tam tak te chu he mi thiang him lo thleng tur atan hian inbo sai turin acha a emi tan hian kongsang sangin inbo sai na pon kalpui bok ani ole kha kha tun nai dewa mi thiang him lo thleng tur angan soi chungchang kan tarlan thei chu ania tin chu mi pialama ngai dam dil na te po anti chuak hial ania chuwangin hemi tanga thil chiang tak mai kan hmu tak chu mi thiang him lor hi mishingina ahun le ni lo soivengo thi thil thei ani lo zia le a thlen dik ngai lo zia chiang takin aron tar lang ta ani chuwangin bible ahun le ni le darkar mi tu man shelo ti kha thudik tak ania he hian chiang takin kan ril ruwa po min shiat non tir le karing ole khati zong ha ton chum video a kan ngai thak thei chu ani e